Bairabi hi MIZORAM khotam takzinga eile barlak lu na pawimawh ber pakhat ani a Kolasib district chunga Khaw pakhat ani a Aizawl atanga kilometer zale som pasaria hla om ani hunrei takatanga siam to railway line siamzo ani nu in kumsang nile som parukhan MIZORAM avoi khatna atan rail hekwa hian aron kan luta zinvei wak tatan atangkain bungraphut na kwalnan po voin thlengin tangkai taka manzel ani voina hian ke ni DDK te chu my village ka khwati manpui turin he khwa hian kalin misang sang kan kom kwaldon ani min thir tu te chibaivek ule Agnes Ville ni thangi kania ton chum my village kan khwati huna chwanin Bairabi khomi puite kan kom don ani tuna hianin Bairabi zo phaya kan omme ka kabula hianin kabu adinga post commander ani a ani hi khong itakin iming pum min chil thengam chong than sang SI chong than sang kania lai post commander kania mirong kana kalom khop mai ani le pusang te helai hianin helai muna hian engzat nge tuna hian thok cheu tuna takhen som pasari che kan omomo achan chu Haryana election duty tu rakal tekaya damlo te engamane no anom wang khan tuna han NRC gate kan omme ka kabulading hiam sain aming minoshil phasa se nal rem tluanga puram tuang ka timeng che o chuanin helai muna hianin eng police nge duty thin tlang pui first IR battalion ateng aro kal e first IR battalion ni ta a chuanin engzat nge helai hian duty thin cheu paruk kan omat hianin chunjan zomin ganin thak thina chuna panhi zana panhi tiang te khan ni khada dakar somni pali o ani le motor tlan veiwa khi an tam nge tamlo o zan lama hian an tam thina chuna hi chun an omvak lo chuanin ti khanin lo check zel mai nge nia intin nge o check zel mai NRC card nei lo ho ka kan bek tir le ta mo zana chuanin dar so ma tang hianin jing dar thung le chan ka thlang hi kan meng thin ani le in duty line har sadna enge mo to tin nei thinem ai nei lem lo we tunahan ILP counter kan vele thunga anna thodan te an duty in chok dan te kan zot vele don ni am sign ming min chil them pu lal her liana kani pul her liana helai muna hianin engting nge in duty dan ni khata da ka engzan nge in duty 24 hours kan duty ya chuanin hei jing lampanga hianin choin dar kar khat borvel hi kan choloka chuanin tlaya hianin dar nga le chan ve thleng hi telai han kan thu le chuanin choin dar kar khat vel cholin kan hole ta chuanin kan rong kal le chutiang chuan chhun le zanin kan thok charchar engzat nge in thak cheu engzat nge duty chin tilaya duty hi chu panni kan nia chu ti hianin kanin chok ta jar ani chu tian kanin ban lek charchar ani chu har sadna enge mo khatyang to te khai nei ve chinem nei lawe han sei bel lokila hei har sanai ti ta chuan kan sarkar te an fela an thra me kan har sana te tia kan thlen kan ho tu ten kan thlen hi anin ngai poimo in tuna tilaya hianin ramta na him theina turin ti in tilaya police te NRC checking ten ron da a keini tan pon kan lomin tuna pon kan him to khop mai athamon thlak tak zatani kan sarkar chunga po kan lom hle ni una kan din lalai hi pirowi pu chol chunga nu pui ina MZP cholbuk sangna tur muna pek kan boina lai muna kha ani a laya MZP te cholbuk kan sakna lai asam lam ne na kan boina kan mizo thalai kan zilai pol te poina kut antol na mun a khan kan omek ani a tundin muna hian kan thia tangin hei athang lampang hi leilet kan muwa helai hi pu cho chunga kan ex chief minister pu chaliha asam CM ina
bu le thai te ching tura phalna alo pek mun lai ani a Mizoram chunga kan ngai lai mun ani chulaya chuan zopai lai mun hi MZP lamten kan ram humal na tura tana tolbuk sak anan tum a asam lamin pal lovin na me lovin buaina achuaka tuna hian status kwa kanti distaperia a puang mekin asam le Mizoram lam sarkar poina tu ma maina maintenance lo namun tura anruam hanlai akani Muslim ten biakinan sak tu ti ria lo tena an bom chiat na lai muna tuna hian kanom meka helai mun hi kan ria dangin putang khu ma Bairabi mi senior wai me a po roi tu lun tak mai na alelet vai te bekaruk vel alele sira hian ape a lomana ta na po cheng sang hi le zanga an peng heng he a sulai mun chu tuna hian kan to me kan ya khi chaklam pang hi kan muanga lelet king lai te khi pu thang ku maramania kanom na tanga malam so pu cho chunga lelet ani a ten vainia hian hei kan thia dangin kong pui tuna po motor lo tlan renga national highway asam ne na kong pui poi mo tak mai ani awangin status kwa area ani na laya tuna hian kong pui chekhop maya Mizoram ko chom kan nia insum don ton interstate market poi mo tak din muna kan ding chome ka sumini wangin kan kong te po hi atua ma hian status kwa ni wang hian kan khoi thelo ma ro chu hei hi ke kangai poi mo a achan chu communication na that lo chuan ramachang kang thelowa chu wangin amamo tu zo kan ni na laya kan thang luka gamura bazar te kan isum don ton danin awang hian he kong hi chu a sarkar ang poina samle Mizoram sarkar te poin beremin DC level ang te poa 50-50 poa road maintenance te hi kal thei sela chu tin tun din muna hian aduam khop mai ti hi kan soidua kan sarkar pon he min ngai poi mo saksela ti la ya kha helai mun kan to rual hian kan soitel dua ti chuan helai mun hi kan soita gangin Muslim te biakin mok mujit kan ti la ya kha ani a chu wang chuan Assam police lam te po hei in huangin ti han an duty a kan Mizoram police po an duty a 24 hour hi elaya hian Assam le Mizoram lam police po an duty dun renga ti chuan duty te po hi anin tha kwal ve thin ani chu tiang din huna chuan helai hi Assam ne na kan chu lai ram ani awangin tun din huna kan kaldan le kan ni phung chu ni tuna hian Bairabi rail station kanom meka rail hi zingdar nga le mi somlip nga achuak don tuna hian koljin tur mozat helaya hian anon kal khom meka mang renga hei kapula hian jabeta ani hi Bangladesh atang tourist anga local ni helai Aizawl te mun thang te tlon huin helai Bairabi rail station atang railin silchar pan atum meka okay welcome Jabet. So how you come to Mizoram? Where do you come? Actually, I'm from origin from Bangladesh. So I come to Agartala to Silchar, and Silchar to I took the Somo. Then I went in Mizoram. Okay. Mizoram only Aizawl or another place? I just roam around in the Aizawl city, and here right now I am here in Bairabi train station. How is Mizoram? What is your finding, and how is Aizawl? Okay, if my the 3 days experience in Aizawl, there are people
and a very friendly and very nice people. And over there, I saw the road traffic horn free. And one more thing, cities on top of the mountain is awesome and beautiful view from Aizawl city. Kapula hian puminga pulian ping thanga helaya kami zo pui nge mai station master alo lau moya anin hen tang helai Bairabi rail station chungchang te zoram mi pui tele mundanga mi tenan chor tangkai dan te kalan jot ode puming chibai le ole chibai hemi Bairabi rail station hi engtik kumatang nge rail atan tan rail hi tunami broad gauge alien hi sang ni som paruk atang khanania chuan amma khan ate chi kha alo om thina kha kha ahun an tran hun akal tran hun chia kha ga soi mai theilawa e alien ero hi chu sang ni som paruk atang khan ani ani chon engangin nge a service ni tin nge ni khatana nge engtin nge kal Zolkar khata hian inrin nit tlaya hian alokal lawa achan chu Mizorama Christian state te kania chuwang chuan cholnia chuan arim lawe kan ti wangin chuan abak zong chu Sunday tlaya lokala tikhan inrin nit lai ti lawa chuan tlai tin lokala zandariat le minute som ni vela hian lo thlenga chuan jing dar nga le chen ve hian Bairabi tangin silchar panin a chuak le thin ni ani ma silchar helai Bairabi tang silchar hi kilometer engzat nge dar kar engzat kal nge heta tanga silchar khu a chi hi ka soi theilowa ma se kilometer zale somborvel ania hemi kilometer zale somborvel hi heta tanga jing dariat le daruk le chen ve dar nga le chen ve chuak hi silchar khu dar sombor ve la hian thleng thina khuta kata khala khuan alu te in thla ka nga ya hun a o deu ret thina wang hian tlemin a thleng tlai deu ani ani chuan helai tang Mizoram tang chuang an tam thinem jing a chuak ma deu box ya hemi festive season ti mai la Christmas don vela hi chuan za som ni tanga za som nga vel bor hi chu om ve deu zia angania helai ni lo kumlai hol vel June July ti bor vela hi chuan atlang puin somruk som sari bor vel ni thin ani ma an chuang ve thokhat thowa ani chuan man Bairabi tang silchar cheng zat vel nge chuan man hi Bairabi tanga silchar khu somni panga ania heta tanga khumilai katli chera jamira ti velbor khu cheng som ania lala bazar haila kandi khu sompanga tlom hle mai jin po azu mom zak mai ani hemi passenger rail ni lo rail dang bungroron phur angchi heng helai FCI kudam te lo omta tuan hei tik a che vela hian a om deu trau mai heng te rail dang eng nge ron kal bungro phurang chi bungra phur hi chihni alokala chu a rail tong tak chuan pakhat hi BCNA kan tia chuan pakhat jok hi BCNHL kan tia a size le mina in anglo hreta wangin mingdang an naya chuan alut lampang hi FCI bu fai hi atambera chuan hemi Mizoram contract na thok pon lammi contract na thok ho bungrua chips ti te sen ti te chuan boulder ti te anron phurve zeu thin chuan hemi tik bi ka hi kaimani rail kuta om ani chia lawa forest department kuta omanita a forest department hian clearance an ron pea I Supreme Court order nen chuan engkim paperwork khatiang permission jong an clear vek to nuwa rela anei tu transporter an intia khang ho khan rail wagon kan book thei toy hei engkim kan bungrua kan ti khi alot thei toy an ron tia wagon min ron dila chumi huna chuan kaini hian a wagon arrangement kha kan lo siam sakka ti chuan kan thon thin
mo an chor tangkai don hle mai ei tam tak pon mang tangkai to boka ani tuna helaya passenger train service amalu tuk kahi timing thak danglam thei deute ani donangem nga le chan ve kha chuma veng vong ve te chumi chungchanga chon engtin nge ning thil engkim hi public interest ve ganita a public hian a Mizoram public emo a timeng sarkar lam pangin emo deal na hi siam se chuan theilo a om karing lo ei jingdar nga le achan ve chuga train a chuang tur chon li le chan ve dar ni vela thongai si ani thil dang hemi Bairabi tang sai rang hi kilometer in jar nge ning hei hi ka soi thei chi lo kilometer somruk somsari borvel a ai pon a thui deu lek mai thei ani chon khaime project he kal mo brang ma engtik vela zo nge anin bei sei deu hemi a contractor te hian kai mani rail tentative program ang khachuan sang ni som ni pakhat march la hon man tur ti khania ma se tun ang din huna chuan Mizoram hi tlangram te lo nia englo tunnel siam ngai te bridge siam ngai te tama chuan monsoon season a hian na hi du angena thok chak thailawa hei wang hian sang ni som ni pakhat hi chuan nin pei fel man lo mai thei hei hi UFSBI kan tia ani hi kan tia chia station so Zamira kan tia Zamira ne na communication kan tina nia Zamira tanga rela local don chuan he ta hi aron eng so ta tangin signal an ron penga hi train coming from tina nia Zamira le Bairabi station in kara rela local don ti ba ron siltunia chuan hetami hi video monitor ania hi rail kongania Zamira le Bairabi in ka rail ron luchia hi aron senanga chuan hi line kita station here ta rail line te kin hi line number 1 2 3 4 ne hi kida Malgari bungrapur lut na train khinia chuan he tami hi level crossing gate traffic level crossing gate sonia hi achabi kan pek na ne he ta tanga control vek hinia hian he ta tang hian ai kalvele he ta tang hian chabi kan la he ta tanga chabi kan pek le ma lo chuan ai hong thei lawa chuan gate hi khar lo chuan helai signal kan in pek na zong zong hi engma function lawa he tami hi home signal kan dia he hi driver rail local driver khan enanga aron enanga so ta taxi ra chu asen ani chuan aron cross a thiang lawa he ta tanga signal kan wa pek khan he hi alo ringanga chuan a ringa ni chuan iron lut thaye tina nita aron lut tanga chuan hi main line a dia hi point a diver zone point anita he ta hian hi a point hi tu na hian normal position ina om tina nita he tianga om chuan he main line a hian rail kha lut tanga he ta line number 1 a hian lak lu kan du chuan hi reverse anga ya ti chuan a in lokanga he ti hian alu kha aron lu don ani Bairabi hen village council hi sang ni sompanga tangkhan mun ya in trainin Bairabi north le south in kan kala achimlam VCP kanie Bairabi chimve nga hian abikin inzali borvel kan oma mising hi sang ni chuang achi kan soi thelonga sang ni jasari atanga sang thum vela kan in chu ta simvel lambi ka hi ti chuan hei kan soi du chu amasa in Bairabi hi Mizoram hun poimo mandia ma na tang to in khopui turin lania ti reng mai hi kan nia maro chu nakin himin ha tir thina sarkar hian
churo chu nakin khatun a hian thlengve to se ti hi Bairabi na kan du dan poni towa hei sarkar in thlaka sarkar kal to te pon thei tho pan chuan chungin tun tin huna hian kan khotang a hian zerna in kong sang te high school hi panhi oma primary school hi panga middle school panthi a private nen chuan panga vel ania ten zirna lama hian higher secondary kumina hian private a hon me kania chung school mun vel chu chimlama hian tuna hian oma high school nen ain kop ani ten chu ba ga chuan an soikil khor de vila ko thran hi ko thran sang kan thane mangrenga chimlama hian biak in Presbyterian biak in le Roman Catholic UPCNI te Salvation le asabat lam hi biak in pathum vel a oma chu tiang chu sakhon lama kan tin mun ania tin kan soitel masak du chu Bairabi South hi hei zoram pumit min sia tangin tuilian kan tuar na sa a leimin hi kumtin kan tuara leimin awanga in min chata hi sangka zakua somsari atanga kumin sangri som le pakwa hian in somsari vel amin liam pui toa chung kan leimin torna vel chu tuna han sarkarin andol na tur siam turin ruam han an siam me ka man la mek zel nin kan sia heng hi ti tak zeta min ti lo chuan ma min lak sak lo chuan tuna kan han tin na 0 point lai ta kapo hi tlongkam tuilian leimin ina asu thang le mai thei din huna kan ding mek bok ani tin hei chimlam hi akot chualam zoram lam atang chuan kan nia ko chua poimo tak po kan ni in akhopum pui hi Mizoram tan khopoimo kan ni in athil chi sang Mizoram tan mun poimo rel lo thenna ani baka FCI go down Mizoram kudam lian te chutiang chuan thil chi sang in ha na mun ania tuna hian civil subdivision civil as deu thut mun turin sarkari min ruah man mek nin kan sia heng te hi kan poimo tok ringota asan chu asam ne na kan chanchin boundary chung changa kan in ti buai dan te azoram pum shir lo hian kho chung ram nei tu ni na rampum hong lo pohen voi eng masa ti har san kan tok towa chuwang chuan atu lang anga law and order han keng ko thup pe veng hal mai theite kan mamoa arang theyang bera civil subdivision po hi hetilaya Bairabia kan sarkar hian minran da fela a minran function sak vatur point kan hanin gen non lea hei kan omnam hun hi Bairabi marveng top garmura road a industrial estate thin khani a helai mun hi sang ni le som le pasari atang khan Mizoram Agriculture Marketing Solution kanti mamsol alam toin kanti te chuan industry department atangin lisin anla a helai mun hi kan so thing kalvel song bol na turata na trade center atan mini trade center atana an siamani hemuna hian hei office te thil chi sang warehouse te siama chuan hei kal veilama in pakhat hi chu traders in ti ani a ta hian traders te lo lu ta helai hmuna hian a bik takin so thing a season chungin helai hian trading kalpui tu mani kan hnunga building pole so cold storage ani a capacity chu 100 metric tons kan ti a chu quintal sang khat leng ti ani so chambar palia pinnan pali panga a siamani a pinnan pakhat so quintal somni zel da thei turin ani a chi chuan quintal sang khat da na tura ruam hanani hei hi mamsol hianin han sarkar masa NEDP poisa atanga cheng noi za somnga a an sak
ani he sakna hian contractor po roi ani lova Tranki Basin asatu company Jaiwal engineer UPME te Noida mi te localin amuna hian engkem hi anon sa a chuan Mizoram hianin cold storage chi sang kan neya tuna kan han soita khi chu prefab cold storage antia prefabricated ti nani chu a material a man ruwa zong a hi ti thei a hi mundanga tangin siam sai in a lo thenga hela hian an ron kil khom ta a chu prefab kan ti a atlom bik em ani hetiang ang hi mun thra chuanin concrete ten an sathina chung te chu noi zathum somnga te senga sakani thina hi man chan ve in mamsol hian an zo thei ani in he mun hi so thing mai ni lovin helai kho chunga sumdong te tan po helai Bairabi hi bazar ni nei an ni awang hian kan chomhe kan thlai te chema em hloma rei tak ada thei lova chunga tan te chuan mantang kaya tan public emo mimal angin dor thei turin hon ani a hei hi kan agriculture minister zawm tak pusilarin sangale helai min BL2 MLA Minister of State pukelarin lianaten Jun nili sang hi som pakua khan an commissioner ti chuan commercial am han thei turin da ani a amairo chu mamsol lamatang hianin aman dan tur aman te re te regulation engma siaman la ni lo chung hian room khat zel hi thakata sangthum chuan aman sak thei ani ti kha kan soidu boka tin he cold storage hi kan thlai bik ta na siamani a sa te le hei sangha te siam na mun tur le vur siam na mun tur ani lova chuwang chuan degree Celsius 3 atanga achung lampang turania ai niama thei lova frozen type da na turani lo ti kha kan soidu boka ama sain tlonglui chanchin hi tlem kan soidua tlonglui hi a seizong hi kilometer zale somriat ania khi ta lung leibul zo pui hmuna anhar nein hem Bairabi atang hian Mizoram chunga chon longin kan zo tana long hian sai rang thlengin longin a kal thei ani ti chuan he lei hi sang ni le pasari kumto blama khan ruaman tran ania nikum sang ni le som pariat November vel khanin kasia khata khan khalaya kan chief minister puhola khan aron honga ti chuan he lei hian khochak khotang in kalpo na lei poimo tak leilun tak ni in he hian Tripura state azom hala a khuta Bangladesh thlengin tila akal theini chuwang chuan leitang kai tak I ani ti kha kan soitel duwa ten tunma chuan hei khutilaya kanan mu kongpui kholai local tha khuan motor hi marbot tia tila hian an thiar kai thina abuai thak khop maya marbotin an thiar kai tuiden lai tak phei chuan akal hei theilo ania tuna ro chuan sarkar malak na zara khosak khothang mami district le kosip district po in kalpo na thatak ani tuna kantin na hi rel kong kan hanti mai badal pura tanga lokala sai Bairabi tanga sai rang thleng kal tura ruamhan an tho mek laiania tuna kanan huang khuan khu khulaya kode upum mai khu leiver P1 antia Mizoram chunga rel kong leiver masaber ania kan khodai mai akan kotkai ania hemitlang pui hi anver tlang phei veka so ta amaidum lui lo luan na bula asuak thalea aseizong hi kilometer kharle achan vel kilometer ti don ania ti hian helai chu alei vera hi an zo thokhat deuh duak to
amaro chu a rail kong kan han ti tak rail line anuai thir phavel hi anla peichi alawa athopon thok chak khop mai. Okay, Mandal, how long have you been working on this project? We are working 5 years, last 5 years, but our main reason is NFL tunneling project, and we are working Bairabi to Sairang. And Mizoram, I have stayed last 5 years. Very good. All people are there, help me, and they are no complaint, and always help, always help. We are very satisfied from Mizoram. That's really nice to hear. Yeah. So, when do you think you will finish this project? I think 2025 already complete Bairabi to Sairang project. We are working 5 tunnel and major bridge also, and another compulsion nearby Bharatiya, ABCI, and Sidas also. Always we are progress is very highly. Okay, so when do you think you will finish the project? In which year do you think you will finish the project? 2025. 2025. Okay. So that means you have to work for like 6 more years. Yes. So do you have any problems? No. Always support Mizoram people and all organization, MSU and MZP and YMA also. Always support. We are not any problem. Thank you so much for the information. Thank you.